Yalseni. Oh non, mon frère, Congo Braza. Congo Braza, wadi vocal mi hendike mo. Fi wondema wo haray wata mi yettu ñaariru mi watta ngayuri. Mi nani mo haala fi onno wiyantelam fi affaire mande jalon e fi wata mi defandu sifa wano ɗum kamɓe woni yennude himɓe awa haray mon frère Congo Braza hiɗa andi ko no wirɗa non ko respect woni hakkunde men teddungal vraiment problème fus ala hakkunde men ina classe mi considéra kadi a classe am seulement ko opinion ma on jonnuɗa haray noon min ko mi innata mo lutay fi insorgol démocratie e nder leydi on ɗon ɗen o junnata loyru gaño donc haray min mi wawata ndaarude fi goɗɗo komo raskarijo ma goɗɗo hina menen hawti sous préfecture ma province ma ɗuma c'est à dire mi ndarata ɗum ɗon c'est à dire min ko injustice son mi ndarata donc wonɗo surtout non ɗo ko haali pular hombo woni coordination fulɓe haali pular Alaji Alseyni min miɗo mainteni yo Alaji Alseyni intervenu e o kaɗo si tawi ɓe wawata yoɓe démissionne few parce que hay goto tam c'est à dire goto innaka obligatoirement ko ma wona président coordination mais sa woni président coordination a watta golle maɗen a ƴetti woni leñol ngol en otage parce que fof no andi no Alaji Alseyni ardiri ko ɗuma ko coordination ko par intérim après ɓe ƴettoyi ɓe waɗoy coup d'état maɓɓe on ɓe jooɗi fof no andi suudu baba ndu ɓe yaaduno e police ɓe ari ɓe lanci ndum ɓe lanci ndu ɓe naati han hande ndun suudu baba yiltitaka e mum han hande alphajo on Alaji Ousmane Sallo fata ko Allah hinno ko ɓe eti han suudu Fouta Diallo ndun dari Conakry ndu gaynita fuɗɗando ndu des années 80 ɓe gaynitinu han hande Alaji Alseyni gilandema ɓe ardi coordination on suudu baba ndun ko ɓe lancuno ndu ɗon ɓe naati ɓe waɗi discours maɓɓe on c'est terminé awa ko otage coup d'état mo ɓe waɗno on otage mo ɓe on coup d'état mo ɓe waɗno ɓe ƴetti en en otage oɗo warsi mi inni yoɓe intervenu ɓe wujjaɓe ɗo ɗen soka no ɓe yaltira no ɓuri yawirde sina ɗum min on personnellement il y a pas d'intervention c'est-à-dire que jamais de la vie leñol ngol ƴettete en otage min harala wuuri selli je n'accepterai pas cela telan andi yimɓe buyɓe mi wondi ɓe jaɓata ɗum ɗon miɗo andi jogiiɓe ndimuɓen fof kadi jaɓata ɗum ɗon ko ɗum waɗi simi inni yo siɓɓe maɓɓe ɓen hendu vidéo yewtere nden yo ɓiɓɓe maɓɓe hendu yewtere nden parce que trop c'est trop feƴƴatake ɗon ɓe ardike na kamɓe woni ñawoɓɓen hina kamɓe woni sokayɓe ɓen ko kamɓe woni ko ardi leñol ngol ko kamɓe doa defandude leñol ngol par ce que ko kamɓe suɓi ardagol leñol ngol ko kamɓe ari waɗi coup d'état voilà si tawi noon joni hawri ɓe waɗino golle maɓɓe ɗen ɓe ronki yimɓe ɓen no woodi ko wowla modi ɓe waɗi ko ɓe wawi kon gasali ɓe ronku haray fo no andi otage on hina kamɓe jogi en otage ko laamu ngun jogi en otage mais kono kamɓe ɗo fewndo ni ko kamɓe jogi en otage parce que hiɓe collaborude e gouvernement on Alaji Badru en kadi la même chose donc haray noon si iwi ɗon mi nani hono entaran ni o général mi anda Aminata Diallo no fokkiti heede timbi Madina o yuri labe on no fokkiti timbi Madina woko alkamisa aro ɗo ɗen o jaɓɓete timbi Madina haray noon min ko mi yinnata jama on ton ɓe timmi Madina ɓen kala mo ala haaju yo accitu golleji mum yaha marɗo haaju o yo ƴettu yewkipa haajuji mum ɓeɗo furemo ɓe woni hayludude on e nder lagine fof waɗugol campagne politique on fure ɗon habbe ko berɗe jooɗoɗen ko berɗe habboɗen ɓe par ce que ɗum ko hewtu ɗum noon fewndo ɗo ni fonctionnaire ɓe buy accino heɓude joddi mum ɗin accino hendagol fewndo ɗo ni sa hende to joddima en tant que fonctionnaire ko si tawi hawri goɗɗo versi mbuuɗi ko banque ɗin mbuuɗi ƴette yaha jonneɗa ɗon e ɗon mbuuɗi walaki réserve hay fi balɗe sappo ala mbuuɗi lanni
vice gouverneur on ɗum ko debbo wiyeteɗo mi anda honno balde mi jiti ko honno balde wiyete on ɗon nden ɓe yaltinimo ɓe limogimo ko banque centrale. Donc président on c'est à dire gouverneur on tigi yette kabajo je pense que mi yejjiti ko onno kaba on ɗon nden himo ton joni vice gouverneur on ɗon nden ko mi anda ko Aissatou Balde on ɗon o limojama fi honɗum ok awa haray foye mum komi andinta on ko furemo on ɗon suuɗude on o surroytake simandu na on inni simandu fof ala ko ala ɗon ko simandu 2040 sukaɓe goɓe kalumɓe wonnoɓe wiide Mamadi Doumbouya han 2100 ɓe fuɗɗike yiltitade ɓawo inna ça ne va pas minen noon min inni ko jarrabuye tout simplement ko Allah woni e fabade lagine e ngal gonga ñiiɓa e lagine mahen. Donc si iwi ɗon woɓɓe goo no honno wiyantelan no iwno Angola yaari États-Unis salinoɓe sodde carte de membre UFDG ɓen ɗon kañum kadi ɓe landama carte de membre on ton États-Unis fi déposugol kaydiji maɓɓe ɗin ton seede ko ɓe militant UFDG joni noon kartal ngal ɓe salino sodude ngal Angola ko section maɓɓe mi yejjiti inde section maɓɓe on no wiyete c'est à dire joni ko ngal ɗon noon ɓe faala hettude par ce que joni ɓe andi ngal ɗon de jaka c'est important awa haray ɗo yen hewtu ton fof militant ɓe sympathisant de l'UFDG kala ko wawɗon wonirde soode carte de membre ji mon ɗin jogo ɗon ko ɗum ɗon hollata ko vous êtes militant menen ɗo min hilan jogi kartal ngal mi sodu ngal 30 €. Kartal ngal o yawɗo Amérique iwɗo Angola sali sodude ngal kartal ɗon ɗen ko jarowal moins de 10 €, 10 $, moins de 10 $ ngal jarata. Donc si tawi no joni hawri on yetade yimɓe ɓen kon militant UFDG on ala carte de membre, ça n'a pas de sens. Sénégal, Côte d'Ivoire, carte de membre ɗen mo be différents prix no wodi différents prix leydi be e no yeyta carte je mum ɗen e wonɓe Guinée Conakry ɓen no ɓe yeyta carte je ɗen ton c'est différent prix ji ɗin no serti menen Europe ɗo ɗen ko 30 €, 30 €. Min komi ƴettuɗo 30 € mi soodi kartalal ngal mo be ko yo waɗir noon leydi ko woniri wata goto habbo ñanden mi andinama ɗo par exemple à Pointe Noire ɓe jama fof soduno ɗon carte de membre ji ɗin avec joie. Ça c'est important, ça c'est important. Donc ɗo ɗen honno wiyantelan ni woni Conakry, woni Côte d'Ivoire, woni Sierra Leone, woni Libéria, partout mo be no doit sodde carte de membre mum on ko ɗum ɗon hollata ko tieu de l'UFDG. Voilà. Si tawi non hawri a salike ɗum ɗon a yehi e leydi wano Occident ɓe landoyike ma carte de membre joni hiɗa faala noon a kut ko kut heɓugol kartal ngal ɗum ɗon haray si tawi hawri on section ɗon ɓe salikama jonnude kartal ngal haray ɓe mari gonga, haray ɓe mari gonga par ce que déjà a sali sodude joni ɓaya yehi joni a ndaretay ko matum ɗum ɗon joni ɗa faala noon a kut ko kut sodugol kartal ngal ɗum ɗon haray yaha soda kartal go mais ngal ɗon haray tu n'as pas besoin de ça. Voilà. Donc haray ko teddungal e meɗen.